ariko ngo abantu b'abagabo cyane kwitegereza dushimiye Imana mu by'ukuri kuko twabaye hano kuri uyu musozi. Turashimira Eric wabigizemo uruhare, Imana igumugisha. Twarabivuganye ariko twabishyiramo imbaraga cyane, ariko ngo bije kugera ku munota wa nyuma twumva biraremereye muri twe turahaza. Ndongera gushimira mu by'ukuri pasiteri wanje kuva mu Rwanda kera, pasiteri Peter. Imana mu ijuru ishimwe, nishimiye kumva ko yaje inaha kubw'umurimo w'Imana, ariko sinagira amahirwe yo kumubona Cyiza, ariko nshimiye Imana ko tubonanye turi mu butumwa. Turongera gushimira umuryango watwakiriye, uzukuri Imana mu ijuru wahumugisha. Nakoze ibintu Imana yabahaye gukora ku bwacu, kubw'ibyo Imana ibahera umugisha. Kandi birashoboka ko twovyibagirwa, ariko Imana yo mu ijuru itibagirwa izabibagororera. Ushimiye mwe mwese abo twari tuzi n'abo tutari tuzi, ariko twungutse mu buryo bumwe n'ubundi. Imana yo mu ijuru ibaduhera umugisha. Abo twari tumaze iminsi tutabonana, Sara ndashima ko mubonye na Christian, Imana mu ijuru bamugisha. Ari n'abana twabanye bakiri bato none barakuze muri Kenya. Shima ku bwabyishimo cyane bw'abavandimwe, novuga ngize ngovuga hari arabona kwibagirwa, ariko abo tuziranye nabo tutari tuziranye, Imana mu ijuru mwese himbazwa ko twabonanye. Yesu ashimwe. Kubatanza hari nitwa Bigabo Robert cyangwa Robert, tuye muri Cincinnati. Dubatse, mfite umugore, dufitanye abana bane, abahungu babiri n'abakobwa babiri. Abashaka abageni n'abashaka bakwe, iwanje zoboneka zose. Yesu ashimwe. Ubundi mu muco wacu umuntu kuranga umwana we ni ikibazo, ariko neza numva nzoranga uwanje. Kandi murangire uwo numva duhuje hamujane, sivyo se abwira ngo janwe nabo ndazi, namubwete si umwana nduri mu kumubona wamutwaye, iki kintu cyabaye hagati yanje naje kigakomeza. Yesu ashimwe. Ariko gawa bivuga ngo ukinka amabere ukamureka nyina abantu hano bagatora bakamutora, ukazazuzurira ukazumubwira ngo uzogaruke. Imana mu ijuru ntabwo icyubahiro. Rero reka turugarukiraho, ntabwo nja kure n'ivyo twavuze ejo. Kadusome mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, igice cya mbere n'umurongo waho wa 14, n'uwo murongo wonyine dusoma. Rwandiko Paulo rwa kabiri rwa Timoteyo, igice cya mbere n'umurongo waho wa 14. Nongere Timoteyo wa mbere wa kabiri nako, igice cya mbere n'umurongo wa 14. Ikibitsanyo cyiza wabikijwe, ukirindishe umwuka wera utubamo. Ndongera nsubiremo, ikibitsanyo cyiza wabikijwe n'umwami wawe, uzukirindisha umwuka wera utubamo. Amen. Haleluya. Kunda umwuka wera kuko nabatijwe muri wo. Idini ni ikintu kibi cyane iyo warimenye, ariko iyo utaramenya idini uzugira ngo ni inzira ikujana mu bwami. Ariko idini iyo ugize amahirwe umwuka w'Imana akagwishurira ikintu cyitwa idini, uzusanga ari virusi ikomeye cyane mu gutwara umuntu mu bwami bw'Imana. Haleluya. Kuko ikintu kimwe kiza kiranga idini riza risaba umuntu icyo bita minimum, ibintu bikeya ngo wemegwe. Haleluya. Kandi riza riselektiona ibintu bimwe, ikakubwira ngo uyu bigendeyemo nuko. Reka mbabwire nk'urugero,
idini ntirizagita mu guhinduka k'umuntu nko kwitabira amateraniro nk'umuntu. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yitabira amateraniro gusa ariko impinduka zitaragaragara ntacyo bitwaye idini, kuko muri minimumu zifuza ni ukuboneka kwawe gusa mu rusengero. Haleluya cyane, haleluya. Aho baja mu bintu bijanye n'impano baza baseleksionamo utuntu dukeya bakavuga ngo udufite nico, izindi impano zose bakazikubita hasi. Baja mu buryo bwo gukorera Imana bakabirimitira mu giseke. Haleluya. Idini ni ukuvuga ngo nubwo wokora ibintu bingana gute ariko amaboko yawe batarayabona muri iki giseke bashyira hano imbere, ntuzubagwa mu bantu bakoze imirimo y'Imana. Yo ni idini. Tuza abantu batwakiriye uko imirimo ntiyanditswe mu gitabo, kandi abantu batanze amafaranga yabo. Ni ukuvuga ngo ubu nyine iyo kizwa katwakira gutyo, ni ukuvuga ngo itorero ntiyobara nk'umuntu wakoze imirimo. Idini nakumumbabarira, idini ndiriza ari mubara. Bwana asifiwe. Ni ukuvuga ngo idini yari ukuntu riza riminimiza ibintu rikaza ribwira gusa ngo ikigukoze nuko. Ariko reka mbabwire, gukorere ubwami bw'Imana ntiwo upfunyikira mu giseke ngo uvuge ngo aha hantu niho gusa. Reka mbabwire ibintu bitatu biza bigaragaza umuntu ko yakiriye umwuka wera. Nurangiza urebe niba ubifite gusa, nimara nicare. Kandi twasomye ngo ikibitsanyo wabikijwe n'umwami, ubugingo wahawe na Yesu. Ujya Yesu wigaragarije mu bugingo bwacu, ujya Yesu waje agatura muri twe. Haleluya. Uyu mwanditsi Paulo yandikira Timoteyo, nta bundi buryo buhari kugira ngo, reka mbabwire, kwakira Yesu no kugendera muri Yesu ni ibintu bitandukanye. Bwana asifiwe. Haleluya. Ikintu cya mbere kiza kigaragaza ko umuntu umwuka w'Imana yawakiriye ni imbuto. Imbuto ntabwo ari isomo umuntu yigishwa, ahubwo ni ingaruka z'icyo yabaye. Haleluya. Mwese abenshi babaye abahinzi n'abatarabaye abahinzi muza mubibona. Ninde muntu wari waje mu murima ngaza kubita ikigori ngo wakigoriwe era umushokosho kungana gutya, cyangwa igishimbo cyangwa ikindi kintu? Imbuto ntabwo wokwigisha umuntu ngo nakunde, ahubwo umwigisha ikizamutera gukunda. Ni ukuvuga ngo rero imbuto ni ikimenyetso, ni imbuto z'umwuka. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yuzuye umwuka wera w'Imana umurimo, ntabwo azayingingwa kwera imbuto, ahubwo ni ingaruka. Imbuto ni ingaruka, ntabwo ari discipline umuntu ahabwa. Niyo mpamvu reka mbabwire, gereza ya hano izifunga icyaha ariko ntizifunga kamere. Bwana asifiwe. Prison ya hano iyo wakoze icyaha baza bagukubitira icyaha, ariko iyo uvuyemo uza wongera ugakora icyaha. Ni ukuvuga ngo rero iyo twinjiye muri Yesu Kristo, iwe nazafunga ingaruka, azafunga ikidutera gukora icyaha. Haleluya. Imbuto. Reka mbabwire impamvu mwahungabanyijwe nuko niba ari ikintu kigoye mu buzima bwa Gikristo ni ukwera imbuto. Bwana asifiwe. Nza nkunda kubwira abantu, umuntu azashakwaho ibintu bibiri. Ukureka mbabwire, ntuzi ku mpamvu ngo mwakunze impano zacu, ntimwakunze kuko ntituraberera imbuto. Ikintu mwakunze ni impano zacu. Haleluya. Ninde hano kurabona ngo kwifata iminsi 3 no yifata, niba nasambana nkihangana sinsambane igiterane kikarangira. Ariko impano uko niyo muhamu tubonamo cyane kuruta imbuto.
impamvu bizabigora cyane kuba umuvugabutumwa mu muhana w'iwanyu ntibaza bagushakaho impano nk'imbuto. Impamvu bizabitunanira kubwiriza abagore bacu ntibashaka ko tuba ibitangaza, ntibashaka ko kutwumva mu mpano, ko mu mbuto tuberera. Niyo mpamvu bizabitunanira rimwe na rimwe kwigisha abagore bacu. Ibo ntibakeneye ngo bumve ruga, aza kubwira ngo ruga haragendera kwivugira hari jewe mpa imbuto. Eri imbuto ibindi bintu bireke. Wanaziviwe. Nakunda nigeze kugirana ikibazo n'umugore w'iwanje ariko Cyiza ntumugire ngo twarashwanye. No nkigisha nkabona abantu ko barandika ko kumamandika. Uwacu ngo dutaye iminsi myinshi nabatse wa mugore kucyuzo wa contre 6 yanje. Nibute inza mvuga nkazansara wo gusa nkamabona nta bintu ntacyo bikubwiye. We uko kura supportinga ministry gute? Kama mbona kari ikinishiriza abana ntacyo bimubwiye. Arambwira ngo jewe singushaka hari ndagushaka nyuma. Tuzi umwana wa Biden. Uko umwana wa Biden yo yicaye agasanga umwana ari kuri game. Umwana we ndiyomenya ngo Biden isazambwira ngo hi I'm busy daddy. Ntabwo nshaka hariya wakanza abaturage iriya. Je naje se wokanga. Tiyo ntazamenye ariko abandi ko barakura intebe amatafi ko barasasa. Ariko umwana wa Biden ntazi se isa amuzi gusa ngo nkumbuto ahamwerera. Niyo mpamvu namwe abavuga ubutumwa hano bizabitunanira gutumira abantu duturanye tukaza tubwira abantu bo mu mipaka. Niyo mpamvu wahagaritse umutima ngo se umuvuga ubutumwa uramukura amatorero 8 ari hano. Impano. Ureba kuntu mungana ngo umwe yabuze ngo se undi bizogenda gute? Kuko hano kumurashaka hano n'umuntu w'imbuto twomuzana hano bamuzi ukuntu ntari bufasha abantu kubera ko we ko baramurebera mu ndererwamo y'imbuto. Ariko upituri niwe gusa ari mu mpano niyo mpamu murebera nta kindi. Noneho gamukaza mutumira abantu kugira ngo abantu bamurebere mu mpano ntuzubona amakosa cyane ko mu mbuto. Haleluya. Icyo ni ikintu kimwe. Icya kabiri kiza kigaragaza ko umuntu yuzuye umwuka wera. Haleluya. Ni impano. Bibiliya izivuga impano zigera muri 21 ziri muri Bibiliya. Ariko abantu uzamusanga bavuga gusa ubupastor bakaza bahinda kutuntu dutoya. Harimo n'impano y'imbabazi, n'impano y'ubuntu, impano yo gutwara, impano yo kugira neza. Izo ni impano ziri muri Bibiliya zigenda. Ariko izo nziza zivugwa. So tuba tuvuga izi ngizi zigaragara zatsa umuriro mu bantu. Haleluya. Icya gatatu ni intwaro. Iyo umuntu amaze kwakira umwuka wera azamuha imbuto. Icya kabiri akamuha impano. Icya gatatu akamuha intwaro. Bwana sifiwe. Ariko rero umwuka wera nazatanga bino bintu gusa azabitanga kubw'indego kubw'impamvu. Impamvu Imana izihe abantu imbuto ngo nukugira ngo niko Yesu yabwiye ngo nimukundana ngo nibwo bazamenya kuko muri abigishwa banjenya. Nukuvuga ngo indego yo y'imbuto nukugira ngo umwami wacu amenyekane mu banyamahanga. Haleluya. Haleluya. Icya kabiri ngo nukugira ngo izina ry'Imana rihimbazwe. Iyo turimo turera imbuto tuba turimo duhimbaza izina ry'Imana cyangwa se tuba duteye abantu guhimbaza izina ry'Imana. Icya kabiri tuba tugira ngo twereke abantu kuko turabigishwa nyakuri b'umwami. Iyo niyo ndego uzabona umuntu ukarera imbuto zitaha zisoza ivyo bintu bibiri
zizaba ari imbuto zizazita ngo ni imbuto z'ibicokera. Tukigera hano umuntu yagaza yikaka bimwe bazashira hari twamubwira ngo ni umuneke nyine munyagwa ko nari ngize ngo ni umuneke ubahiki bwana ziviwe imbuto z'ibicokera. Haleluya. Nuzobona uri murera imbuto izina ry'Imana nirihimbaswe mu bantu, ukera imbuto abantu ntibamenye ko uri umwigishwa wa Yesu, uzomenye ko izo mbuto ari iziwanyu muri kamere. Ni imbuto za disipurine, ni imbuto. Niyo mpamvu umuntu uzubona, reka mbabwire, buri kirunga nta abantu bazaba kiragiraho bakagihingaho. Buri kirunga ni kibi cyane. Utazi ko umuriro urimo ukazama wirwa ukigaramyeho, ukazawumva nyina ntakiba. Ariko iyo kigiye kuruka, iyo umuntu rero nawe yabashije kwibungenga muri disipurine, azaruka umunsi umwe mwese mugatanga agatwika akarimbura. Impamvu yindi zituma Imana iha abantu, haleluya, impano. Muzobona ufite impano runaka, nanze kuzisoma ni nishe, muzozisome nimushaka ndabaha ibipano. Ikintu cya mbere, iyo Imana iguhaye impano, ibiguhaye impano ngo utoze abandi uburyo bwo gukorera Imana. Impano ni uti cyangwa ni igikoresho umuntu ahabwa n'Umwami kugira ngo uwo muntu abashe guhabwa ubushobozi bwo gutoza abandi uburyo bwo kugaburira ivy'Imana. Haleluya. Ikindi kintu ni ukugira ngo, reka mbabwire iki kintu kandi Imana izohanira abashumba cyane. Mu mpano, iyo Imana iguhaye impano ntukure umuntu mu bwana, ni ikibazo cyane. Ni ukuvuga ngo iyo duhawe impano tuba duhawe inshingano zo gukura abantu mu bwana bagakura bakagera ku kigero. Ariko abashumba akenshi tuba dukunda ko mutura muri abana kuruta kubabona mwarakuze. Kubera ko iyo umuntu akura biba bivuga kuko abagenda nawe yohabwa ibindi kubikora. Ni ukuvuga ngo mu bintu bimwe Imana yo mu ijuru zihera abantu impano, ni ugukura abantu mu bwana, ni ukurera abantu kugeza babakuye mu bwana. Haleluya. Gukuza abizerwa bakava mu bwana. Nta muntu mwese muri abavyeyi, nta muntu uzunezezwa nuko umwana wiwe atavuka. Iyo avutse uzunezerwa, yakuruka akanezerwa, yashakwa akanezerwa, yavyaruka akanezerwa. Ariko twebwe itorero tsadukunda, niyo mpamvu uzugira impungenge wasohoka waje ahantu ukazugira impungenge ngo si itorero rirasenga. No, kubera birisenga kubera iki? Kubera kuko abantu bose bambaye imyambaro y'ubwana, nta kindi kintu na kimwe bafite gukora. Kubera iki? Tiwasishikarijwe no kubakuza kugera ngo bagere mu kigero cy'igihagararo cy'Umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Narangije ikindi cyanyuma ni intwaro. Mwambara intwaro. Niyo Paulo yavuze ngo ibisigaye byose ngo mwambara intwaro zose z'Imana. Ari naha twasomye. Ikintu cya mbere intwaro zazifasha umuntu niki? Ni ugutsinda uburiganya bwa Satani. Iyo umuntu afite intwaro z'Imana zazimufasha gutsinda uburiganya bwa Satani. Reka Satani niba ari muri Ezekieli niyo hantu bazavuga niwe umuntu ugira uburiganya bukomeye umuntu adashobora kuvumbura vuba. Ariko iyo imbaraga z'umwuka w'Imana zirimo, niko Paulo yaravuze ngo twebwe abanyamwuka ngo twahawe kurondora byose, ngo ariko ngo twebweho ntiturondoreka. Kubera iki? Ngo kubera ko gutekereza ko Umwami wacu Yesu Kristo ngo gukorera muri twe. Twahawe kurondora no kumenya byose, ariko ngo twebwe ngo ntiturakarondoreka mu maso y'abatureba. Ngo kubera iki? Kubera gutekereza ku Mwami wacu gukorera muri twe. Haleluya. Kindi kintu bizabituma udatsindwa, iyo wambaye intwaro z'umwuka wera zazituma udatsindwa. Umukristo uzugenda adafite intwaro, Paulo ararangiza yandikira Timoteyo aramubwira ngo nuko rero Timoteyo, Ikibitsanyo wabikijwe, icyo wahawe n'Umwami, ubugingo wahawe ngo uzuburindisha. Apana reka mbabwire, ubu nyine hari uburyo bwo kwirinda abantu bishiriyeho. Uzo navyo murabize.
abantu ntibaba barindisha icyo babaye cyo umwuka w'Imana ko kubirindisha amayeri yabo. Bwana sifiwe. Ubu ngubu abantu bafite amayeri yo kwirinda kuruta gutegereza umwuka wera ngo abarinde. Haleluya. Cyane haleluya. Mureke kwiremera ibicocera byo kurinda icyo mwahawe, murindira umwuka, mwuzura umwuka w'Imana ajabarinda. Yesu abwira intumwa ze, arababwira ngo mwabagabo mwe muzobabazwa, iryo ni isezerano, muzomererwa nabi. Ariko arababwira ngo reka mbabwire iki kintu kandi mukimenye. Arababwira ngo mu gihe muzaba muri gukubitwa murengana, ngo nimugatekereza uburyo bwo kwiregura, ngo nguko umwuka wera azababwira icyo gukora n'icyo kuvuga. Bwana sifiwe. Uko muzamubona urinde ngo wirinde. Na perezida bazamugeraho kudeta bakayimukubita. Wo kwirinda uretse umwuka w'Imana uje uturinda. Mukumuzamubwira ngo utarapfa, ngo utaranywa isumu, ngo nuko ngo ufite amayeri, ngo batarago, uzugira ngo niki, uzugira ngo nuko ngo utaza, ngo nuko utazu, ngo nuko reka mbabwire, nta kindi kintu, nta yindi garanti dufite mu kurindwa uretse umwuka w'Imana uturinda. Haleluya. Mwe gushaka, mwe kwishakira ibicocera, mwe kwiremera ibicocera byo kwirinda. Paulo abwira Timoteyo, aramubwira ngo Timoteyo mwana wanje we, ibyo wahawe by'agaciro kuruta ibindi byose, tugwana intambara y'uburyo bizakomera muri wewe, ngo umwuka w'Imana ngo uzubirindisha umwuka w'Imana utubamo. Jewe nawe uzi ko umwuka w'Imana tubamo, uzubirindisha umwuka w'Imana ukubamo. Imana cyubahiro. Haleluya. 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 Shuti bavandimwe, umwuka w'Imana niba kurimo, ufite impano z'Imana, ufite uri mureri muto, ufite kurindwa n'Imana, wambaye intwaro z'Imana, mureke guhagarika umutima n'ivyo mureba, ahubwo mwiha Imana cyane. Haleluya. Mwanditsi yaravuze ukuva kera kose ngo wahoze ubuturo bw'abantu bawe. Kuva kera tukikumva kugeza na n'ubu ngo urubuturo bw'abantu bawe, ndetse ngo uri n'umunara ngo abantu bazabihishamo bagakira. Daudi aravuga ngo ambie ni adui wangu, ngo na wale wote walionitafuta, ngo mimi niko chini ya mwamba, ngo na mwamba huo ni Yesu Kristo. Hey! Aravuga ngo mimi nina starehe ndani yake, sina shaka kamwe, mimi nina starehe ndani yake. Umwanditsi aravuga ngo ubwo Kristo ari muri nje, ngo nzaryama niziguye. Aravuga ngo ndimugakuka imitima, ngo nkuko nabapfunyitse mu biganza bya, muzamugira ubwoba bw'iki? Nta mwuka w'Imana ubabamo. Ubwo batugira twararushe tubushakira imvugo ngo namakenga, ariko kenshi nubwo. Rero ndi nabarije abantu twariko tuganira, babwira ngo ese iyo umuntu wavuye ngo uyu n'umurozi, niki kiza mu mutima wawe? Mwana ngo zama numva ubwoba. Ndakumenye wewe ngo zama numva mwanzi. Nawe nukubaza iyo uvuze ngo uyu muntu n'umurozi, uko mu bwoko bwacu icyo kintu murabizi ko kiri develope cyane, bakavuga ngo uyu muntu n'umurozi uzama. Ariko uyu mwuka w'Imana kurimo, uzusa nubwo bakubwiye ngo dore kare nakabwa. Iyo umwuka w'Imana kurimo, iyo umwuka w'Imana ari muri wewe, tuja ninko kukubwira umuntu w'umugabo ufite icumu n'umupanga cyangwa imbunda, aho kugira ngo dore ngo karanaka bwana kakabwa, wo kwirwa mu mugabo. Ariko uyu mwuka w'Imana atakurimo, uzubona ibintu bikitse. Timugashakire kumenya ko abantu umwuka w'Imana babamo, muri bimwe n'ubwoba, ibindi no kudashira amanga, ibindi no gushidikanya. Haleluya. Ibindi no gutera imbuto, ushaka umuntu gutumwa kugashira taramubona imbuto y'umwuka wera. Haleluya. Reka mbabwira umunsi umwe umwanditse ndarangije aravuga neza, aravuga ngo yazanye ngo umutini ngo awutera mu muzabibu. Reka mbabwire, hari abantu baje mu ikanisa
bategwa mu mizabibu ngo bagira ngo bazere imbuto, ngo umwaka wa mbere araza buri imbuto, ngo uwa kabiri n'uwa gatatu. Reka mbabwire, ni ukuri ntuzoba umuzabibu ngo uko watewe, ntabwo uzaba umuzabi. Niba uri umutini waratewe mu muzabi, tuzohinduka umuzabi kuko utewe. Siko ndabivuga gute? Bwana ziviwe. Ntabwo reka mvuge, ntabwo uzaba umukristo ngo kuko uri mu ikanisa, keretse nuko rivyo usabwa kugira ngo ube umukristo. Haleluya. Ivyo byo mugende mu bimenye gutyo. Ningo nikaba abantu bari mu guhinshingano ngo bagire umuhamagaro. Reka mbabwire, ubundi ikintu kibanziriza ikintu gihe umuntu inshingano ni umuhamagaro. Ariko kuri none itorero ririmo riraho umuntu inshingano ngo zizomuremera umuhamagaro. Bwana sifiwe. Ikindi, abantu muri kino gihe barimo barasenga ngo bazabone impamvu zo gusenga, ariko nta mpamvu yabateye gusenga. Izo nizo ngorane zirimo. Umuntu akagira ngo ubwo yitabira, ngo niyitabira ibitaramo cyane, ngo akagendana n'abayumbe cyane, ngo akaba mu byumba cyane, ngo azagera igihe ngo agire impamvu yo gusenga. Ariko bene data, Bibiliya ivuga ngo umwuka w'Imana ngo ajana Yesu mu butayu. Ntabwo tuba niba uza wijana gusenga, turamenya impamvu zo gusenga. Imana idufashe cyane. Turabashimiye uburyo twabanye namwe, kandi turabasezeye mu kanya turataha turadrivinga ni kuri wacu, twarabakunze, kandi Imana nibishaka tuzongera tubonane, kandi nitabishaka haheza ni mu ijuru. Bwana sifiwe. Ntabwo tubagarantishe kuko twoshobora kubonana. Ubundi Bibiliya zivuga ngo uvuge ngo ejo tuzongera tubonana. Bibiliya zivuga ngo nimuje ngo Imana nibi bishaka. Ninde ugira schedule yo gufayo? Kuti twohuruka ohayo. Ariko kudufenda bareko twanezerewe. Ngo ishano riraguye. Mugushishano twebwe twambutse hakujya. Ahantu muzodusanga. Mwokagira Imana, mwabakristo muhindure vocabulaire. Mukristo ari mugufa mushano ngo twagushije ngivzako. Abantu bafite autorisation batuye mu isi kuramura bishinga. Hari abantu bafite autorisation de bâtir. Tamba gahunda bafite yo kuja mu ijuru. Abo nizo tuhatwigana. Abana bakristo bazabarira ngo se uransise mwana wewe wantwaye. Ariko umuntu yafa ukagira kaho Imana yamushye pastor ayivuze neza. Wewe wabona ubaye ukagira ngo wowe ngundi ngo wapfuye ngiwe ngo arasa n'uwahuye n'ishano. Nimuzoza mupfusha abantu mu miryango, muzamuvuga ngo dufite umunezero kuko umugore wanje yatashe mu bwami. Wanje napfa mbere niko nzobatumira. Kandi umuntu uzovuga ngo nagushishana, tuzobifa bintu azaba ari data. Uzoreke uzobe mu bawe bishano. Bwana sifiwe. Amen. Ba mama umunsi tuza hano bariko bashaka kuguruka hano twari hano muri Amerika. Ninde muntu wavuze ngo umwana wabonye ishano kwaje muri Amerika? Kandi bari bazi ko hari abatinganye n'ibindi bintu bikomeye. Ariko ntawe arise. Kansi ku muntu ugiye ahantu aheza kuruta hano. Ninde warise? Bakaka mwararize ubwo kandi mwari muzi ko bamwe bazonanirwa no guseka, kandi koko byarakunze. Ninde warijijwe n'ivyo? Ndetse abagaza basengiriye bamwe bafite mare chance yo kutazabona Imana. Nubwira mwabatekerezaga ko bihaye Imana, ariko kuri none batandukanijwe n'Imana nibihe. Ariko ayo marira ntiturayarira. Ariko turi mukurizwa n'abagiye mu bwami bw'Imana. Muve muri vocabulaire z'abadayimoni. Ngwishano. Abandi bihaye discipline, tuzi ko nguko umuntu yafuye umunsi wikiri abantu bari ko bishima ngo umwanya wo kurira urageze. Abantu bose bakama bahindura isura. N'abantu bose ngo umwanya ngo kubabarura urageze. Kandi uko mu gitondo mu masaha abiri areka tubwira ko yakomeye ahashima Imana, ariko umwanya wo kurira ugeze ngo nagushishana. Vocabulaire z'abadayimoni. Genda musikasoringi. Uzi ko tuzotuka Imana tutabizi. Imana itwaye umuntu kuratuka inzira Imana yaciye. Wowe urinde ngaho gano no uzaje. Niba uri igitangaza uzotege tiwaguze imodoka driving ujeyo. Imana idufashe kandi Imana tugirire neza. Turabakunda, tuzongera tubonane, kandi Imana yo mu ijuru ahari iracyadufiteho umugambi. Tuzobonana wenda tukiri mu mubiri. Turabize ko Imana igira neza. Turabasezeye.
kandi Imana yo mu ijuru ikomeze bagirire neza. Shimiye na bene data twagendanye, Imana ibaho umugisha cyane. Abantu n'abantu b'abagabo cyane, abantu b'abagabo tuba tujana ahantu henshi, none ga muzodutumire vuba. Bana Sophie mutaratwibagirwa ngo mwongere ngo se ngo ngurindi, muzodutumire mugifite image fresh kandi like 4 days. Twebwe tuba tujana atari kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru, kandi mu mahombi twaduhudumiya tukamenya matora mu mahombi. Apana kuja kuturyamishira, twadusenga ukaza tukaganira, zaba ngombwa tukabaza n'Imana niba uri mu rugenzi. Bwana Sifiwe. Wumvise pastor? Apana uzotegura wateguye mbere amahombi nzovu. Bwana Sifiwe. Kandi muzoje mu mirimo muzoza mudusanga. None wogira gute? Bane dufashe. Ndagushimiye Mwami Imana, izina ryawe ryonyine rihabwe icyubahiro. Wagize neza kuduha umugisha wo kumva ijambo ryawe. Dukomeze kandi tubashishe. Tugushimiye kubw'ibi byose washimye ko twumva no kumenya no guhishurirwa no kunguka. Ibi ni ku nyungu gusa kugira ngo tuzokubone. Komeza tugirire neza, n'umugaragu wawe uhagurukijwe no kugira angagire icyo agaburira ubwoko. Amatwi yacu y'imitima akingukire kukumva no kugusobanukirwa. Cyubahiro no gushimwa no gukuzwa bikogarikire. Ni mu izina ry'Umwami wese tuzambaje. Amen.